Ni mu gihe haburaga iminsi itagera kuri itatu kugira ngo ibiganiro bya ASM23 ndetse na leta ya Kinshasa byimukire mu Busuwisi cyangwa se muri Suisse, ariko ubu ngubu turi kuvugana bisa nkaho perezida wa Congo abishyizeho akadomo cyangwa se yaba ari mu nzira zo kubyica, kuko nk'ubu ngubu dukoze iyi nkuru Masisi hamaze kuraswa ibibombe byinshi cyane, abantu bakaba bamaze gupfa benshi, baravuga abaturage b'abanyamurenge batuye muri ibyo bice ndetse n'inka zabo n'amatungo yandi asanzwe. Ibyo rero bikaba byagarutsweho n'umuvugizi wa ASM23 Lawrence Kanyuka atabaza amahanga, avuga yuko igihe cyose baba bagiye kujya mu biganiro Kisekedi cyangwa se perezida wa Congo we aba atabikozwa, bisa nkaho haba hari umuntu umuri inyuma wagira ngo ari kubimuhatiriza. Ibyo kandi bije nyuma yuko ASM23 yari imaze kuva mu duce twinshi tugiye dutandukanye, nyamara benshi bakavuga yuko ari ubugori cyangwa se ari bimwe ASM23 ikora bitakabaye bikorwa, ariko nanone itsinda cyangwa se ihuriro ASM23 bo bakavuga yuko ari uburyo bwo gutwara ibintu muri demokarasi nk'uko babisabwa, nyamara perezida wa Congo Kisekedi we Chilombo we akabaca inyuma agahita yica abaturage, nyamara ikiba kibagenza mu gufata uduce runaka ari ukugira ngo barinde abaturage. Nk'ubu ngubu rero ASM23 yahise yubura imbunda inini n'intoya, bahita bubura urugamba. Ubu rero bamaze gufata agace kamwe ko muri Rubero, nkuko ASM23 bavugaga ko yavuye muri Rubero, nyamara sibyo. Nk'ubu ngubu bishubije agace gakomeye cyane ka Rubero, ntago bakishubije mu mbabarire, ahubwo bagafashe bushya nkuko benshi babivuze n'abanyamakuru bacu baherereye muri ako gace, bakaba baduhaye amakuru bavuga yuko ASM23 yamaze kugafata. Naho mu yandi makuru ngiye kubahangarukaho ndaje nkubwira ku gace ndetse mve iyo nkuru imuzi n'umuzingo nkubwira hariho nuko bimeze. Naho mu yandi makuru ndaje ngaruke ku makuru yavugaga yuko ASM23 ngo yaba igiye kuzana cyangwa se igiye kugarura wahoze ari umukuru cyangwa se ari uyoboye ingabo za M23 ariwe Laurent Nkunda. Ibyo biri kugarukwaho na benshi bivuga yuko Laurent Nkunda yaba yongeye gusubira muri ASM23, nyamara mu minsi ishize murabizi yuko bimwe mu binyamakuru byatangaje yuko umwuka utameze neza hagati muri M23, kubera ko ngo bavugaga yuko harimo igice ngo kitemera ko Laurent Nkunda agaruka, harimo n'igice ngo cyemera ko Laurent Nkunda yagaruka bagafatanya urugamba rwo kubohora Congo ndetse n'abaturage muri rusange. Hanyuma rero mu yandi makuru ndaje tube tugaruka ku makuru hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran. Murabizi yuko bari basinye amasezerano yo guhagarika intambara, ariko Iran isa nkaho nayo igiye kubivamo bitewe n'amagambo witwa Benjamin Netanyahu amaze gutangaza mu masaha make ashize. Ndaje tuve muzindi muzingo n'izi nkuru zose tuvuze, ariko cyane cyane turibanda ku makuru ya hano hakurya mu karere ka Congo, ubwo ndavuga mu burasirazuba bwa Congo hano hakurya, ariko ku makuru yaho agiye atandukanye. Ndaje ngaruke no ku makuru yose ari kuvugwa cyane cyane, ariko twibande ko yari kuvugwa mu bya politiki mu masegonda makeya cyane. Wibutsa ko iyi ari Monara TV, ukunze ibyo dukora kandi subscribe, hanyuma ufungure inzogera kugira ngo tujye tubana umunsi kundi n'amakuru menshi kandi yizewe nzajya ngumya kukugezaho kandi gatano ku kandi. Naho wowe wakoze subscribe uri umuntu w'umugabo, umuntu w'agaciro, mpora mbigushimira cyane umunsi ku wundi. Reka ngaruka amasegonda makeya tuve muzi n'imuzingo izi nkuru. Wibutsa ko ugomba gukanda ka like na sharing ino video kugira ngo igere kuri benshi. Reka ngaruke amasegonda makeya tuve imuzi n'imuzingo n'izi nkuru zose uko zakabaye.
SM23 yamaze gufata akandi gace ka Rubango gaherereye muri Rubero. Makuru atugezwaho na bagenzi bacu baherereye muri ako gace bavuga yuko SM23 ngubu ariyo iri kukagenzura nyuma yuko Tshisekedi cyangwa se perezida wa Kongo arashe ibitwaro byinshi cyane n'ibibunda binini n'amadrone yaje akarasa abaturage aho muri Masisi. Abaturage benshi ndaje tugaruka ku inkuru by'umwihariko mu kanya, ariko abaturage benshi bahasize ubuzima ndetse n'amatungo yabo, ngo ndavuga inka ndetse n'ibindi, bakaba bahapfiriye abandi bagakomereka. Hanyuma ibyo kandi bije nyuma yuko haburaga iminsi 3 gusa kugira ngo ibiganiro byabo byimurirwe mu Busuwisi. Murabizi ko ubundi ibiganiro byavuye i Doha bikajya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gumya kugorana, ariko ubu ngubu noneho ibiganiro byaba ngo byari bigiye kwimurirwa muri Suisse cyangwa se mu Busuwisi, bizahuza SM23 ndetse na leta ya Kinshasa iyobowe na perezida wa Kongo Chilombo Tshisekedi Felix ndetse n'abayobozi bagenzi be bose. Hanyuma kandi murabizi yuko minsi ishize mu Burundi havugwa amakuru y'ibijyanye n'iturika ry'ububiko bw'imbunda, ariko bamwe mu basesenguzi harimo n'ukomeye ukuriye ikinyamakuru Jeune Afrique yaba yanditse inkuru avuga yuko ngo haba hari amakuru ari kugenda agaragara yemeza neza ko 100% ibwo bubiko bw'imbunda bwo mu Burundi mu Bujumbura, mu gisagara cya Bujumbura, ngo hatabayeho guturika bisanzwe, ngo ahubwo habayeho kuraswa. Bagishakisha amakuru neza ngo bamenye byimbitse ese nimba harabayeho kuraswa, harashwe na bande, ibi byarashwe byavuye he, n'iki cyaba kihishe inyuma y'uko kuraswa ku bubiko bw'imbunda bwa Kinshasa. Ese abafunzwe, abasirikare bakuru bafunzwe baziriki? Hanyuma kandi munyemerere dukurikizeho iyi nkuru yacu yemeza yuko ngo hari amakuru ari kuva muri SM23 avuga ko witwa Rurankunda wahoze ari umuyobozi w'igisirikare cya M23 ngo yaba agiye kugaruka kwifatanya n'abari ku rugamba muri M23. Ibyo kandi bikaza byumvikana, namwe mu banyamakuru batangiye kubinuganuga bavuga yuko ayo makuru ashobora kuba ariyo, ariko nanone murabizi yuko hari ibinyamakuru byamaze iminsi byandika ko haba hari umwuka mubi muri M23 kubera izi mpamvu. Andi makuru menshi cyane reka ngaruke mu masegonda makeya, wowe ukande subscribe.